Lepi tereni gradskog rasadnika u Staroj Pazovi su već postali tradicionalno mesto okupljanja kinologa iz Srbije i inostranstva na manifestacije koje organizuje kinološko društvo iz ovog mesta. Posle 2 godine pauze na terene gradskog rasadnika u Staroj Pazovi se vratila stara slika raspoloženih izlagača i njihovih ljubimaca. Želim vam uspešan i dobar današnji dan i da vam ostane u lepom sećanju ovaj naš ambijent i vaša zadovoljstva da budu očekivana i ispunjena. Na današnjoj izložbi od sudija su prisutni Dragana Vlahović, žena koja je obeležila životni vek u kinologiji, naš dragi gost Ivan Jukić iz Herceg Bosne, moj prijatelj Slavoljub Andrić, poznat svima, jedan od mnogo dobrih i dragih mojih prijatelja Leka Marinković. I na kraju generalni sekretar Kinološkog saveza i moj spasioc, dr. Mahmud Al-Dagistani. Pored njega i njegov brat Neša Fantom, koji uvek ljubomoran na meni i takmiči se koga više voli u kinologiji. I moj komšija, dragi, svetski rangirani sudija i poznati Dušan Paunović. Tu je Siniša Sančarin, uvek desna ruka ovog kinološkog društva, i moj brat, stari veteran u kinologiji Janko Kiš, koji je uvek tu kad zapne i kad zatreba. Zahvalio bi se i devojkama iz Kinološkog saveza Srbije, Kristini Šormans i Ivani Pavliček i mojoj supruzi koja mi život znači u svakom smislu. Pozdravio bi još jednog druga mog ovde, Dejana Dukića, čoveka kad smo počinjali, bio je tu uz nas. I bio je i brat i drug i sve živo što je trebalo. Generalni sekretar dr. Mahmud Al-Dagistani, zamolio bi ga da otvori ovu manifestaciju. Poštovani izlagači, poštovane publiko, imam čast da vas pozdravim u ime Kinološkog saveza Srbije, da vam poželim prijatan boravak, puno uspeha na današnjoj izložbi i da vam se zahvalim što ste se odazvali u velikom broju. Ovim proglašavam međunarodnu izložbu pasa svih rasa u Staroj Pazovi otvorenu. Hvala vam. Organizatori, članovi Kinološkog društva Stara Pazova mogu da budu zadovoljni. Nije lako u današnje vreme okupiti par stotina pasa na jednu ovakvu međunarodnu manifestaciju. Tereni gradskog rasadnika su bili popunjeni do poslednjeg mesta. Pre svega oni senoviti prostori, jer vreme je bilo sunčano i toplo. Srećom, bilo je i povetarca koji je prijao i izlagačima i njihovim psima, kao i brojnoj publici koja je došla da uživa u druženju sa četvoronožnim ljubimcima. Ocenjivanje pasa je teklo glatko i bez ikakvih problema, a da su kinološke sudije dobro obavile svoj deo posla, najviše govori aplauz koji se često čuo čas u jednom, čas u nekom drugom ringu. Raduje da se na ovom cacibu u Staroj Pazovi pojavilo mnogo kvalitetnih pasa, pristiglih sa raznih strana Srbije i iz inostranstva. Konkurencija u većini rasa je bila veoma jaka i nije se lako dolazilo do pobednika u pasmini. Kada su sudije obavila svoj deo posla i proglasili pobednike, vlasnici sa psima su sa nestrpljenjem očekivali završni deo manifestacije i izbor 3 najlepša psa međunarodne izložbe u organizaciji Kinološkog društva Stara Pazova. Prve pehare sa sobom su poneli mladi vodiči. To su deca starosti između 7 i 17 godina, koja su sa nestrpljenjem očekivala trenutak da u svečani ring uvedu kucu i svoje kinološko umeće pokažu i publici i sudijama.
bilo je mnogo mladih učesnika. Najbolji utisak na sudiju je ostavila Milica Vojnović, koja je vodila veliku sivu pudlu. Sada gledate najmlađe pse na izložbi. To su štenci starosti između 3 i 6 meseci, a mnogima je u Staroj Pazovi bio i prvi izlazak u ocenjivački ring. Svi ovi mali četvoronošci su na današnjem Cacibu ocenjeni kao perspektivni. Pobedila je srednja crna pudla Black Madame, vlasnika Stevana Perića iz Novog Sada. I ovo su bebe, ali starije, i imaju između 6 i 9 meseci, a svi su na izložbi u Staroj Pazovi ocenjeni kao veoma perspektivni. Sudija je na mesto obeleženo brojem 1 postavio Rottweilera, to je Kispinghaus Beograd, vlasnika Dejana Veljkovića iz Beograda. Pojavio se i jedan veteran, 9-godišnja ženka škotskog ovčara, Aerocon Light Fantastic, vlasnice Ivane Blagojević iz Boljevaca kod Beograda. Za kinološku takmičarsku disciplinu u kojoj se bira najuspešniji odgajivački par, na svakoj izložbi vlada veliko interesovanje. Ono nije izostalo ni u Staroj Pazovi, kada su u svečani ring ušli mnogi vlasnici sa svojim najboljim mužjakom i najboljom ženkom. Pobedili su nemački špicevi Pomeranci, vlasnika Danijela Šišića iz Beograda. Bilo je nekoliko odgajivačkih grupa. Kinološkom sudiji su se najviše dopali kanarski psi vlasnika Ivana Penjevića iz Beograda. Iz treće FC grupe Kerry Blue Terrier, iz četvrte... Sada gledate najlepše mlade pse u trci za prestižnu titulu junior pobednika Cacib izložbe u Staroj Pazovi. 3 najlepša je birao dr. Mahmud Al-Dagistani, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije. Tako je na 3. mesto stao Labrador Retriever, Loko Loko Special Secret, vlasništvo Jolović Tabaković iz Valjeva. Drugu poziciju je zauzeo Epanjel Breton, King, vlasnika Miladina Jovanića iz Obrenovca. A junior pobednik je postao Rottweiler, Harry Pinkhaus Beograd, vlasnika Dejana Veljkovića iz Beograda. Australijski ovčar, australijski govedar... I konačno se stiglo i do izbora najuspešnijih pasa po FCI grupama. Ovo su psi prve FCI grupe. To su ovčarski psi. Pobedio je belgijski ovčar Malinois, Grom Legos Dog Team, vlasnika Zlatka Vlaovića iz Zlačarka. Gotovo sve FCI grupe su bile brojne psima, a druga pogotovo. Tako je uvek i svuda, na svakoj izložbi. Konkurencija unutar neke grupe je ovde najizraženija. Mnogo je pasa, i velikih i srednjih i malih, pa izbor nije lak ni jednom kinološkom sudiji. Posle nekoliko krugova i pravljenja užeg odabira za postolje, sudija je na mesto obeleženo brojem 1 postavio psa rase Cane Corso. Zove se Guci Don Helendo, a vlasnik je Srđan Šljivić iz Obrenovca. Ove pse je Međunarodna kinološka federacija svrstala u 3. FCI grupu. To su terijeri. U Staroj Pazovi je grupa bila veoma jaka po brojnosti i po kvalitetu. Za dalji tog takmičenja se plasirao zapadno-škotski beli terijer, Suhanex White Story Noel, vlasnika Svetislava Suhaneka iz Zemuna. U 4. FCI grupi 1 predstavnik, Jazavičar kratkodlaki Zoje Irina, vlasnika Željka Stojkovića iz Batajnice. Psi polarnog špici primitivnog tipa pripadaju 5. FCI grupi.
Iz nje u završnicu izložbe, kada se biraju 3 najlepša psa, otišao mali nemački špic pomeranac. To je VIP Pom Stars Magic Moment, vlasnika Daniela Šišića iz Beograda. Goniči, tragači po krvi i srodne rase su u 6. FCI grupi. Na svečano postolje na mesto sa brojem 1 je stao Beagle. Fantas brand Some Like It Hot vlasnice Anastasije Paunović iz Beograda. Od lovnih pasa ptičara, koji su u 7. FCI grupi, je konkurencija bila veoma jaka po kvalitetu. U završnici izložbe, kada se biraju 3 najlepša psa, je otišao nemački kratkodlaki ptičar Le Fly, vlasnika Ljubivoja Lalovića iz Obrenovca. Cunjavci i psi za vodu su predstavnici 8. FCI grupe. Iz nje u završnicu izložbe u Staroj Pazovi otišao Labrador Retriever, Gossip Girl Special Secret, vlasništvo Jolović Tabaković iz Valjeva. Pse za pratnju i razonodu je Međunarodna kinološka federacija svrstala u 9. FCI grupu. Među ovim lepotanima, pravim kućnim mazama, sudbin izbor je pao na veliku sivu pudlu. To je Atila Maksimilijan, vlasnika Todora Vojnovića iz Grocke. I posljednja 10. FCI grupa u kojoj su hrtovi. Pobedio je ruski hrt Barzoj Vulkan, vlasnice Aleksandre Vidaković iz Stare Pazove. Iz 3. zapadno-škotski beli, 4. Jazavičar. 3 najlepša psa međunarodne izložbe u Staroj Pazovi je birao dr. Mahmud Al-Dagistani, generalni sekretar Kinološkog saveza Republike Srbije. Njegovim izborom na 3. mesto je stala velika siva pudla, Atila Maksimilijan, vlasnika Todora Vojnovića iz Grocke. Poziciju broj 2 je zauzeo Cane Corso, Gucci Don Helendo, vlasnika Srđana Šljivića iz Obrenovca. A najljepši pas izložbe postao je mali nemački špic pomeranac, VIP Pom Stars Magic Moment, vlasnika Daniela Šišića iz Beograda.